akakalito say this end you and the end part hona e ba ye na ehu ye no na ho ni nyina na baby acheche kukunkum ni nyina na eye daya no be chechom no ndo mkoye na akabeneza o ma chechom na akabeneza e train mu kakra nti guys ndo mu jejina no ti akabeneza e train mu no ena sa no ma no obi a won nti ase efo adwuma na ye no ena wo ka say wo fo obi anti ase a ye producers ni so be nipa na ehwe de doso pe ka say si ko ru ye demand dey good why ade no e doso chain be fo ni ehia wo so but on say sisi anso ya na omo time na Mcbrown Mafia asema we can also no so action. All right, welcome to Poleeno Multimedia. The name is the Fresh Boy Papa J. Yes, she baby deal come and oh sha me ne me and man sa title no. They say me say or the most wanted producer. So na me say also so. Me producer ya me ka say kum hene. Kum no dey mentia me ne so okum nkante so okum ne ntwie o so kude ba me musa o betima bisa ekum hene me musa o bisa se me tima o tia Poleeno bi o so yekum hene password so yekum hene o so o so yekum hene kum no ase cheze omro mu ye kum kenkon o kum die anse me mu die na anse me betoto me catfish na me chene makum na matoto okay ha no me ye kum hene bo mo de mu kum bi foforo na o ma so betima chene za do me musa Poleeno. All right, any kum hene and a kum Kyinkyinaa for so actually on ni omu kum no on so okum catfish I say ono oye catfish enti okum catfish na Poleeno ni password omu kum dey e bebu so omu actually and I mean the most wanted producer and ebabedi enkomo so kai series nansia about Try God TV akakalito and the producer nangasa and etona o release ye no ye try say be follow ya fine but me nyane ni hu komo biada so ene ma try say me ba na me Kyinkyinaa Twan aba be hia na ye din komo kakra de na ekọ de na eba kakaluto na ko sen expectations no sana na tie de na public na expect no omunya ne sa ene ye be di sa enkomo ni nyina so welcome to Poleeno Multimedia ye nko na ene Kyinkyinaa Twan aka kum hene enkodi enkomo Papa J. Ogode. Nyame adom. Wow, bibi ekoyi de. Kakra bibi ekoyi. Fantastic. Me fa won sha say free akakalito. Uye bibi ewie ye twa ne ne wo ho. Me ne odi nkomo. Na uwie nso time ne ade nti no yentimi eni enkomo. Me musa say akakalito expectation na wo for that particular series no utimi miti. Mimiti crabro so. Oh, okay. Yeah. Okay. Yeah. Cause na adwuma de ye nanim say ye de Ghana for any beje ho. Yeah. But almost me hu say ampa adwuma na ye no manage ho. Okay. Nti e ba sa na che say ama na kwaya ni gisem. Kese ama ye nyina ye adwuma ni nyina. Manage bia mo bia. Mama musa first episode na odi 2 mu no. Na o expect say ebedu be eduru ye no. Yeah, because said ye na enye maaye no. Said ye na fans no esi twan apa ahwe no. Ti na me ogidie se ebeto ho a eye dan a ebekọ nanim. And almost me hu say yes. Ampa omo twan adwuma no pa. So who read comments unya for the first episode no. Who read comments ni bi? Utimi read comments ni bi. Met me ka say ni nyina most. Wow. Comment na doso papa. Me read ya ba adechi ye kọ ne de na afi family so. Oh, no so na be brave. One commenter me hu ye na man for say movie ne deserve say nka wo premiere. Ne deserve say nka wo premiere. Yeah. O dwene ho say nka wo be premiere. Me dwene ho na de tie ne say baby a cinema for no kra eto nkra frey emenu mu di ho nkomo na wo say premiere but on say na your fans ni viewers ni YouTube no so padwuma na hwe nti na ye hwe date na omo de maaye no na date no ewo ekire for premiere no nti ye ka say premiere ansa de na ebeche na ye viewers no so twa nti na wo say ye de ma wo mo e say next time no de ye be ye no na ye premiere no na afre de ya sa de abema YouTube no
ade ba kwa na manfo so ebo waba so e subtitling say ne we see we translate bibia di ba English no omo bo waba so o pa but adwuma wo ye no nyina na subtitle ye why ye na wo ye nyina o subtitle akakalito na me ka adwuma wa ye previously okay but there na ma akakalito no ye wa just say we there or say me subtitle wa manfo enya the real understanding the real feeling of that particular story the tiene say na viewers na hwe no ne fans na hwe no oma aka ho asama che say moye movie and a series na eba ka be ya nka ye ntwotwo brofo no mu ase ma wo se de be ya obi ho na damfo bi hwe wonye Ghana ni obi won so a obi hwe ono so nye Ghana ni se de be ya obete na obi okro ye Ghana ni so sebi twi no ontini ye enti se de be ya obia betimi enye bia hwe obinya ne nti ase enti etimi dwuni ni nyina ho na me se we die ma me ho moden na memfa brofo no mu ase se de be ya obi a wonti twi kura no enso ebete who say this particular one uko actually because we have bloggers any other portals fa akakalito no stories ebi mu kra na ebi mu so srew ebi mu sem sase mu di agro when so dey na mu chire na one guy Kojo Sheldon kra be kan bi ebe ba she mo say mu di agro na agro na mu di and say na we try say ye bibi to set a bar I say me nwe wi ase na won obi ani bri sem and obi ahia asem no enyu ehia obi aha nti sa na tie ye de enu say ni abre say ye adwuma but was said the obi hu na ade fa and was said obi anti asese fa nti me de me ya de a ya na de enipa beka afa me brene negative ni na enhame na ebia so obi kan bibi obi tinche odim say bia ha dwene ba me no sa de no create me motivate me ma me hu say ade no say bia kura sa ha chia ya next time me ni say nti comment ba ho ne adwinche obi a e kire fa ho bia no na me okay papa with it ye hwa de we before answer na wo ba be ye adwuma no and I say o ye adwuma no ye hu amanfo ba so a ebi mu other YouTube channels TV stations e ba ho a omo pick behind the scenes ni bi I say eduru baby no na ye hu adwuma ni mai but ni ye hu enwuma ni bi wo other channels ni bebre so na me busa say ekwan da ho sa say wo twa obitimi ba be fa wo story ni bi no no ade akoto ni channel mu na oyi sa na ma no ekwan bi da ho sa ekwan enhye da na ho sa na de tie ni say ye tie ye ni na ginsem awie na bibie no ho a obitimi aye nso afa ho akoba awie enti na wo say ye fa ne sa na ye de mpaibo ta adwuma na ti wo say abuburu kosu ade be yi na enseda enti ye de na enshada eno no enshada emma problem bi asa na do you think say eno no encouraging say wo be ye adwuma na bia wo post here na obi afa bi as behind the scene but I say the real scene no na you post to baby do you think say encouraging answer no ne omumienu ya what say bia van say sisi amenu gina e scene na ye twa na scene no director the story na my na ye twa na say obi gina nchen na wo twa de koto no de ya na enye baby you behind the scenes be one nchen a sometimes e adwuma ya na menua Poleeno ba okwati be fifa sai ni bi no obetima fifa ba say bia obi wabon say scene na ye twa na particular scene no na problem na eba na ya na enye me de me ni problem with it but e bia would be you be na ebe ha no na but answer ensem fata ko adwuma no nya ma out so na ne thumbnails ne the poster was say ye de toto sokora no na obi ade atoto ne behind the scenes so ne ade obi kura timi fa pictures no no akọ design the picture na wade akoto ne behind the scenes so e basa emwa ema adwuma no entimi ntompo characters I will use in akakalito character bi say oto me need din komo also oba no onim say oba be play role bi sa but role amode man no to me who say o live role no or your role no to meet expectation did you see that and now onim say obetimi handle that role role no bia e man role bia no na minim so obetimi ayansan de ma no because enom nya na ye adwuma na enim bia na ho den enim do bia betimi aye enti na me de
do be aye no enhye da nya me nwanwa bebre because ye nim de nipa no betima ye ntina de na begina no so wonye aha and then the man ye nwanwa ne say de na ye susu dwene say nipa no betima ye do no wo ye bro so aha nti e ma na afi de ehu say yes characters na bo mo modern adwuma ne de characters ne ya de pa artist na ye adwuma ne ya de pa obo bo mo modern pa and me kura ye nwanwa because ya adwuma but adwuma din say no na ye nhye da nya bi da because we used to into jakwa ne dene ene ni location no ho nsam no because enye normal place say ha ye tin so ho ye bush ensuo to atechem ni ade and ho bibia no tim say ye heavy and so still no mo give you my best ye didn't come about subtitle no mo yes subtitle I said the yes subtitle no now oben hobby on the one na so the director no and the transition oh and the only director na good now uhwe kasa na o to use no bia na em so ye gawo kasa na gawo fo ni bi ehwe e monitor ne comment ni bi che say kasa ni bi ho no ma omo ka enye sa translation na e den e ba I won say the ekofa sa den ba ne say the right translation no one shot dante gawo kasa na se enti ebi wo ho a opese otwera this ofre bisa okay ofre bisa enti ebi wo a ofre bisa ansa wo bisa asam no na ye no na akoma aha na ekofa sa ba but ebi nsi sa bi next time no ye be shada per even obi a wote kasa nka ne di na ko bench ebi nka woto a no wo kase kesa ho no na nka wote hobi ebi a meka ne sei na se kire na nka wotimi anya na nka wotimi but on say ye adwuma no wi a omkoye obi nso adwuma nti onya time ni nyina nsa fa metena bench emenye sa ha nti bi wa de se frefon so ene bi do be ka no so na ebi a akomese kaka nti na no ya another problem a me hu ya comment ni bi so e ba na no so etisa be comment gawo according to omo tell say ebi wo no man nti no the most wanted producer Kyinkyinaa Twan etimi a chire sa level na me hu de nti a ba so next time se ba so mu use any other language be make sure say the language no e betena ho bi se na be o chire mu a omo betimi aye na so far man for chire mu say when you buy say 3 million say 5 million views on Akakalito let's watch wo mu ana 3 million views is it 2 million views so say last time we say omo danya me say I hate 2 million views ni betimi ko 2 million oh David ta ba e be ko as a first episode cry and there come 700k or 600k I think say cost 600k or 700k I think so Akakalito true challenge me ama Kyinkyinaa Twan say untimi san team ma wachi below Akakalito but next time no so oh yo ni maybe one motimi release nyum sa nyum no be release no na be problem ama no or try say next time we say nya hate bi e be bro sa song better be ya no ma challenge sa no ma ne abrabo mu pressure and na me Kyinkyinaa Twan me ni sa de ne bi so what you say e be tuma ba say nyame e de sa Akakalito yi e ba say ebia emeboa me okwan bi so ti aye na adwuma wi a ma wi okay e be tuma ba say nyame say okay Akakalito aba foforo nsa amra ni nyina eja ma nyame me de me ye madwuma a me nka say ma ye we nti Kyinkyinaa Twan say still new we me de me ye ready na adwuma time bruce na me sa akoye a de ma ho de betimi no ani de metima ye no say de bia first ye twa no ye twa ye normal comedy yi na me am decide say me twa say next time no me ntimi sa nkotwa bia tin say wi enye bia me na me ye madwuma okay na say enye challenge mas ma ya Akakalito to say be sanye bibia be san another thing na betimi answer me viewers no na me ye de omo pe na de me ye bia na ye kama bia no omo pe enti enye Kyinkyinaa Twan say me nkotwa e bia bibiti sa Akakalito na biem ansa omo hwe omo tima na me so me twa fantastic now when we say oh yeah Akakalito so ya kofa de bi say what the pressure bia be to other directors and producers ni bi so oh yeah we wa check away oh David check enye no press na entesa no cre okay e bia wo na wo me hu say I say what the challenge bia be to e say obi e ye bibi a ono so person o fa bibi no so depict and I say o imitate and e free tete sa na ye producer na ye adwanya sa na ye nyina ye no oh sure ye free tete because adwuma no obi a pese wo ye ade a ebetimi atrend na asa begidi okay and je free tete ni nyina no sa enye the first time ye twa bibi a asa ade hu ni eni
But say we dey say who say I'm gonna who say munye bi da. Anu say e bia we no na e bia afi na enkofo ehu ne yi. Ba ya ye no ma bebre bi bebre eno nyame na me yi other producers. Okay. Aye no ma bebre. Enti eno no nkire say so why we an adwuma de duru how wo si pese we do level fa bia na wade afa. En still enkofo nso ye adwuma mu say one character see confusion. Omo chese wura mo de man no. No say ka mo sheda man role because omo say the way no see acting no. Na ko hia specific role bi anko betimi aye niam more than the oye no. I want say adwuma ne ba say ya akwai controversial obia ewo ne ntiase ade a ewo Ghana na say wiase no ade bia ye bia obia wo ne ntiase papa bi hu ne say ono de ne batena Ghana ebeboa papa bi hu ne say me de wasam de me ba kwatena bridge enne ebeboa obia wo ne ntiase ntia on de opese ne batena Ghana no ko school wa ha na obia nso ne ntiase opese on ne ba ko school wa bridge so what you say enti wo hwe a obia wo ne ntiase fo adwuma na ye na wo ka say wo fo obia ntiase a ye producers ni so be nipa na hwe de doso ti ka say wo fo obia ntiase de adwuma enye yie ba wo ya on say de wo kan mi hu saa yi no comment no ne yeah but nipa omo ka saa no omu nu 100 nipa omo ka say e bia nka ma si konfi omo noso ba nipa ka say e si konfi ru ye demand de good wa ya de no e doso chen say nipa enti ano ne de so bia ne ntiase na do mo ka bia na yesom the next time ye adwuma bi na ye hwe na ye beti omo so omo ka saa na ye hu ba bia ye de eno so befa we okay with how is he ending? How is he ending? We okay with it? Akakali to say this ending you. Ending and the end part na eba ye na ye hu ye no. E ho nyina na ye dream. Story na nkasa na na end na nkasa e ho. Okay. Nti ho na ho nyina na baby achiche kukunkum ni nyina na eye daya stam no bechichom no ndo mkoye no na akabeneza o machichom na akabeneza e train mu kakra nti guys ndo mjejina no ti akabeneza e train mu no na saa no ma no okay that's a story na be hu the real story of Akakalito nti akabeneza ni ba no ta na ni tie no ka chene guys e mo menya ha na daya na waso no eye bad nti ifo kona nti obehu na chichiku afi no wasensen na agyan wasensen na yi yes afi ne be heard the real story of Akakalito you ho adwuma yi exclusive we exclusive na say de ye hwe ne de ani bi keke afi ne be hu the battle between Akakalito and then Jaguar teno na afidie no timi so bi na ise na hange na ko wi ni nyina mo be Hey, okay. But you say, as a symptom, mommy. We no my filial charge ya, but me and say, I was my first na say, and I was saying, sanity. And the papa bia no, ya say ni papa crunch o wiase. Enti ade bia no, ye bebre nso a na ahofron ebem. Enti ye adwuma na ye this time ye friend passion. Okay. I can't tell you the amount of fake crab out one. And so the woman what you didn't. Yeah, should try. Egusa ADM come on. Is my man the most wanted producer? Ojitum. No, dear, me Tiasia Tama, Miss Sonia will be wanted, will be our money upon a general. This one, my me bonny bet or wanted. And I said, no, Chimney. Yancho. It is a musician. I say, I did be say demand the ban obey wanted. What I say, I say demand the bar home this year. We want we hot kicker, we wanted obey here. It is our title over so one most wanted producer. Oh, and the papa be no area so after the watch my mom say papa no you say Dr. Likee who use no edin year surgery who so tell you no onyuma bebre mu or there to just say enche bia no or be retirement. Oh, Debbie, what can I me say? Or the retirement. Also, young ones, but the last time we saw, says a basso judge money, plans burn and one or so own young, but
say waka so be retirement say kura so waka so nwe nti ene waka so retire say retire unya sister na retire ana mama ne nkwaji na ho me na me sister retire unya sister years na ho obi so asa woni nam 40 na so retire abai kwa no mo akwatena fie no neze abai ne man kwa ma ne nko na si akabene da o sere ni o soja ni ugina kwa no na entokwa yanku wie won se mapo mi kofie o ba ye be wa atade o okay ya mpene kwa no akofie na yakoro atade endi entokwa no be kwa wie o pombo be kwa wie ansa mo gina so gidi ye gina so gidi also there are other talents that was to pay attention to omo na omo ba into person continue chi na ka metiase sa adwuma no o ka sa metiase but eno no won tena chi na ye pion maba so na I was say I won say ye say panyini hwe kwa no o abake enti panyini no ginam na sa wo de enkwala na eba na enkwala bata ho a eno no eye kama danse wonni ho kora na ye kan kwala no nko de eko aha enkwala je se bebire obi bebire ya de bi ba ye de kora obu aye hu no kora afi no beba ba ne nyina na wasa ejapa no wo ho na wo blessings ni wonhira no eso so nkwala no so a mamunya nhini wi ansa to nya nhini wi na bia onya be 70 years a sa tam ne sa de be katawre mu ru ni pa George mu ru no enti akabene da de be gie ne mu a e bia nya be 100 years e bia de 100 years no wo na any offer me pa cho retirement ne enya maso because the way we are Kyinkyinaa Twan mo si a charge no mo che say o so ko retirement na me stories dey good e ho na me fa no kotwa ebi mu ho but me hia ono so na so ye kotwa nyo no nkwa ne twa enyo no nkwa omo doso but wonimu so asenka emwa oh okay enti ebi oba me hia ono so enti no uti commenter Abrewa Mafia e bi venje e passe wo akakalito yeah and how did you feel say uti bibisa e feeling che because adwuma na wo ye no woni mama mfo mo ye de ono wo ye ne de all right mo so mo ye mo de bet comment of passe about akakalito no uti ye no o feel say answer Abrewa Mafia do mi sister panyine osaye mi senior woman esa wa adwuma no so mbeto na adwuma no me hu so wakasa fa ho na waka sam dance papa ne in fact manager ama mu se ewia so wo na sa wo ya de na se ya ye ompanifo bibira mu ye mu ombe support enti me hu se waka in fact manager pa mu say yes me hu se mi sister no support me pa that means next story na e kono next story na e kono think ye nya no man ka nya bad enya bad don say de tie ne say Abrewa Mafia nsi ano no so na daje sam no ya na akwa bi ho pa try I hope say for akakalito nko ade akakalito nko ade ene ke ye nya no mu a ke ebetimi abo I hope say wo de kwoto nim say Abrewa me person ka akakalito ye toa so ka person ka wo be fa ro bi wo ma I don't think say ka be ba fatu nanim ka che ni straight ka wo ka no ha obeba na anum say Abrewa Mafia kwa unu say the manager sa na me wow and then me say fatu nanim wo ha na Ghana for ye hia no o de hia Abrewa Mafia akakalito mini ni mienu ntam kom Abrewa Mafia me superstar one time my number one artist me artist no ho ofe wo ya ketesi no ho ofe na wo sa ye Abrewa no ho ofe ana no awo no say dun kasa we ye wow manager Kyinkyinaa Twan next on akakalito you are big there yes for sure into Abrewa Mafia we special request fans na bisa enti ye besrew say edu ho a o de bra na be boa akakalito because be a story na ekono we need people like omo what you say omo be besa nya another feel of the akakalito series you know yeah na menyantia se na nka boys so etwa bi na one team or count for the next way no then the next one any easy that be no there and some pa next akakalito next one fantastic and say the same location I want say no there typical inside forest okay so because you see no I say but e be we end be ko pie o mu fie ho but you see the movement ni nyina be ko so wo because you see no akoka chichuku okay ene akabeniza gang no ena akoka be fight aha plus o boy sikimo ne o mo be bebe mu no o mo nsuru no enam different because e den nwura mu ho no
obekon aduru em do ko pie nipa so okay okay hono nso ensam ho a mintimi nkyerechire mu bebre we can't wait because na amanfo adwen mo say oh akakalito no SC obi frame say oh na SC eno ano no na am say SC episode 9 or 8 and SC so I think so much is expected amanfo ehia so mbenya more ahwepa upcoming activities as I say oh yeah CC ebi ni dey for in the movie industry. You say, I say, what are you doing towards the movie industry? Oh, yeah, normal. I say, maybe I may my dear, new year, shut down to once. I can call you to a plan is a and yet, I check answer. A baby answer will be who say. The normal dear, you go so a normal degree. Who say, Omo track a calito producers no outside, tweeted on that particular calito. Na a big combat me name say no credit. Eh real. Okay. Almost producers omo hear the real akakalito no. Almost sporty. Apokalito, right? It's not akakalito na come. It was what's the title no crowd. Apokalito guess akakalito. Yeah, real. Obi kwa send me screenshot. I think say me WhatsApp back no correct you na call. Any the radias into no omunya word say any omu betwa the real apokalito no. You may betwa bia na reloaded. Okay. Hollywood. Hollywood. Ona mukocha no. So no dey basa na ye because me the characters in ya before. But when me say e basa so it's an opportunity for you o senka wo hwehwe na wo grab it. On kebi o mo tweet ye. Na bia nso wo follow up akwa say no krese o mo tweet a nanka e bia you might need some help be from outside and some collaboration or some support be. Very necessary pa. Me di hu djuma. Na sa che bibianka da bibia no wo wiase ache. Okay. Ade wo wiase acha yo hwe yeye so nipa no engu da be so wo enene nansa yo hwe yeye okay ba yonkwan de bibie no ha acha wo because me hu say once omam beka say bia copyright issues na bibie that means almost one age adwuma na omani kwa de beje ho also omani je ho because also omani je ho ubo adwuma because movie up Kalito Ranga say movie a manage ho da more than 10 years ma sha for now me da so hwe na if you say bia I say DS won be movie a na say bia times no be a no ma show say times e be yi say say ma no hu say e bia e bo say e be up Kalito a say anadwo 11 p.m. crown between him and some other. And I know anything I miss oh yeah why you so we track calito because a family movie money then ejo ankasa when your hint be say awards be ada nomination be betimi aba for that particular story me nya hint be about me wo gidie say e betimi aba because some way there was a artist this is was na producer so team this is na director so director vision nyamisha now say no first na ka ye Ghana Movie Awards e binya Kumawood and Akoben Film Awards but say movies na ka say ni ho no YouTube enyuma mo ye go YouTube no do you have any special scheme most of betimi abobo mo ho aba so bibi sa o okay enkofo ye was say ye was still na enkofo mo ye awards ayini bia the artist in Bibri, JJB. Last time, Cabeneza, community best actor, the JJB, and still na cost. Wow, and I think some money vibrant because you name Ghana Movie Awards. Who Kumawood Awards are name Ma Awards, Ma Manfo Kushi, and who's the time we say BBC cost. They say if say BBC or the yeah, may say some darkus now or organize be or so BBC, the Kumawood by. Or try to obey a YouTube Kumawus Awards as a YouTube Awards. So to come here, Kebetimi Abo Pama, Niama Etimi Alcoso Kama. So far, industry no, baby, a modia far, any baby a mobile Juno. Would you say you guys are satisfied? Why you okay? He said we are okay. Say baby as any genus say no, we are okay. Can young con say and I say over say it can changes be and some baby kakra. Okay, the baby no bit my okay was as you say pepe da. If we say Nyankopon kwa dia ba kwa no you okay with us. Okay. The bia no go so say enti ye try to me ye ho den there. But still na ye try say more na sabe be ka ho. Yeah.
and no empire board because adwuma no gusua ekoso and so some people are also saying say ye hunu how adwuma na say ko say ni say na say obi abetimi aba on board nanka emu atimi abi na me de me ka say omo ana munnimu omo dada no mo so yesi ne adwuma ni bia na enimu omo dada no bia sama ba Abrewa Mafia di mon try sen ka mo do omo nyina kakran na nko mo so enya mu gidie because omo hu ne say mu ye adwuma no all right but ebi mu tire mo say no still I say ebi di agro it is obi ka say me be fa especially me de Bilasamo and I say me de Nama Mcbrown me de ebi asomesi kwakotwa YouTube movie and I say series I want say no e hono mu di agro hododo respect na e wo no I say omo hu no say the na first no mu twase no the tiane say respect ndi e wo ho na enye say ye di agro dodo so ba say adwuma bia no ubenya saa no ma no ho ekuo bia mu benya saa no ubenya de wodi di agro na benya de ne nso abre but basa na say yentimi nkaka say omu nyina ba ko bi di agro nkaka say omu nyina di agro enti se bia ya na obi frɛ wadwuma sa wo hwɛ ne nwuma na wo hwɛ de mpanyefo de hia wo so but on say sisi anso ya na omo time ne Abrewa Mafia asema wo kan ya so no so etwa ayen bi to woni time de bia sa wo de ne be ko akofa ne se wo de ne kwose so de na akotwa so enti nkakra no ekuso well kakra eguso enchede de enkomo no ebawe ene Kyinkyinaa Twan Try God TV and ebedi enkomo the most wanted producer the producer of Aka Kalito and ebaya ebabedi enkomo say the yenhwe ni move for the continuation of Aka Kalito and do you think say ebesimi asanya hit na first one enya ye no ni nyina wo nyamensem because her story is in the sea corner. I think say yeah another interesting part of it. Yebeba, you do on ma yebeba na ya saba be support to send yebaya na say yeba the accreditation yebeba and I say yebeba na send yamam for ba behind the scenes ko to musa na obe say that are restricting yamasa na ibiza say de bia say adwuma na ye no say de bia ye no sa na oba beba sa na beba okay it say we ba na say be ko to bia ha obi mana oh da binya say obi fa bi ko to bia I say enye obia na ye ma no kwan so wanye sa ebi mdo mo pene ye ena obi okra ye artist na do mu twa na no a ese twa akoto baabi and obi okra wo kan ye ho keke na otwa akoto baabi eno na yenzo so ba sa wo adwuma a wo ye ne de se de bia ye no se sa na what does manager man tundu na say oja ni mo na mi je mu ha ye asa na say wo ye adwuma mi se na ho asa wo adwuma so santi oba ye adwuma be na mo ye ofri abroche bai mi nya adwuma oni ni nya adwuma me wankasa wo nya adwuma esa utwa Akakalito wo nya adwuma bia bio ene se wo didi Akakalito no ho pa o because wo nya adwuma bio that means bibia koso kama oh nya se mi do ba se adwuma no eye enhyehyɛ na ede ye nti mi twa enye numi so oh okay nti be dum so na masa ye adwuma na enye numi so no eda so ye adwuma enye adwuma pa se adwuma no ya anya ne sa emwa because nka mi twa Akakalito ewie me se nka bia nka matu aso okay I say obi also do di machin so kotwa okay but me kasa ne me twa Akakalito na bia me videos na asa ene ya cabinet yen kona sa kotwa bi mamia I say esa na do di akire no so channels na so do so ti e also koi video kakra na oba video kakra se de be ye nyina ne be bo ye nyina enti e kwa na asa aba so obi was story na bia a very nice story no person ko odi brewo ana odi bre mu bi na mu ye adwuma ekwanya wo wasa nipa ne betimi eba akwanya da obebre okay because adwuma no ye hia enipa bia obetimi aba bia obeboa ma adwuma no ye de adwuma no yie yo ne mpuntu na ye pe enye we na ye se na ye pe de ye pe ne se ye beda sori na adwuma no ayeye na ejina ho na obi ye bi kama na ye pe enti we na ye se ni de enye ye na ye hwe enti se wo ba bi na bia okra hu se bia me direct adwuma bi wa metima direct ne kama me so metima ye se me so mo story kama any problem o de ba na ya kwaye na say first na go be twese na your audition na ya pick characters but say you don't do it Akakalito ka uye no why audition ebia this one amount for igasen come join because comment na Kyinkyinaa Twan want to be part of your this I want to be part of sanko for no so mo be o mo den I want say the thing say characters na ye bi wo hodada although ebi ba still na ye pepe ba say ye kwaye audition ya de no ye
ye bi ye de aha ba me nya time enkoye okay fantastic yeah ko me jawa ma wako dear na expect from Try God TV channels say the end na adwuma ya odia Try God TV Kyinkyinaa Twan TV Moyhouse TV GH and For You Studios Try God TV Kyinkyinaa Twan TV Movie House TV GH For You Studios Mcbrown TV and Nafako Farms fantastic Nafako Farms and Nafako Multimedia Nafako Multimedia pay a catfish papa so wa brochire so wa Ghana ha African country bia if you need catfish organic catfish come to Nafako Farms this is the numbers bia say place order ofra Nafako and obeka santi for number no to dwana number ni 0541 24 87 20 0541 24 87 20 into fra baby I will be my auntie say abrochi nyina o shipe catfish baby do we just call me fantastic any most wanted producer and a buyer baby twetwen komo about in Ejuma all year so far na komo no say ba na yebebo because during the Kalito no ye call far behind the scenes in nature interviews kakra nti say bibia kwawe ya na o say yesan ba na ye hu no grounds no ye ne be din ko I hope say ensam ye busa ye nyina no otibenya time achereche mu bibia kama nti watch out for the next episode of Kalito. I can't wait and or say boss say time na bia benya Abrewa Mafia Oboy Siki, any other characters. Oh my God. Yeah, then come on and see her. Edino, the fresh boy, Papa J, Poleeno Multimedia. Password and a handle camera and directive BBA, camera works in a password. And executive producer, Poleeno Abrewa Armstrong. Yeah, that's a pass up Moshe, Yankupon and Sham.